Polisi y'u Rwanda irasaba abaturarwanda kwirinda ikintu cyose cyabera imbogamizi isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda rizatangira ku nshuro yaryo 16 kuri iki cyumweru itariki ya 18 Gashyantare 2024. Iri rushanwa biteganyijwe ko rizarangira ku itariki ya 25 Gashyantare 2024 nyuma yo kuzenguruka hareshya n'ibirometero 740 mu gihugu hose. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda, Assistance of Police ACP, Boniface Rutikanga, arakangurira abanyarwanda gushyigikira iri siganwa birinda icyo ari cyo cyose cyabangamira amasiganwa cyangwa se kikabateza impanuka. Yagize ati isiganwa rizazenguruka mu mijyi, mu masantere y'ubucuruzi no mu bice by'ibyaro bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Kandi nk'uko byakunze kugaragara, haba hari umubare munini w'abafana aho abasiganwa bahagurukira n'aho isiganwa risoreza, ndetse no ku mihanda bishimiye gukurikirana iri rushanwa. Yakomeje ati icyo tubasaba ni ukwirinda kwambuka umuhanda mu gihe abasiganwa batambuka, gukurikiza amabwiriza bahabwa n'abapolisi cyane cyane mu duce tuberamo isiganwa, kwirinda kwegera umuhanda cyangwa gusiga abana hafi yawo nta muntu mukuru bari kumwe. Imihanda imwe n'imwe izaba ifunze by'igihe gito. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda yanavuze ko mu gihe iri siganwa rizaba riba, imihanda imwe n'imwe izafungwa mu gihe ikoreshwa n'abasiganwa, asaba abatwara ibinyabiziga kuzihanganiriza impinduka. Ati bizaba ngombwa ko imihanda imwe n'imwe ifungwa by'igihe gito kugira ngo byorohereze abasiganwa. Abatwara ibinyabiziga barasabwa gutegereza bihanganye kugeza igihe imihanda yongeye gufungurwa, cyangwa bagakoresha indi mihanda bazerekwa n'abapolisi bazaba bahari kugira ngo babayobore gufasha mu migendekere myiza y'isiganwa ry'amagare. Kwibutsa gukanda subscribe no kunzogera ku muyoboro wa YouTube New Updates kugira ngo ibiganiro nk'ibi bishya bijye bikugeraho mu buryo bwihuse kandi bukoroheye. Ukande na like niba wakunze iki kiganiro ku muyoboro wa YouTube n'ubundi New Updates. Muri kumwe na Bertrand Muhawe ikaze. Iri rushanwa ry'isiganwa ry'amagare mu Rwanda rizwi nka Tour du Rwanda ryatangiye mu mwaka w'1988, ryegukanwa n'umunyarwanda Celestin Ndengeyingoma. Mu mwaka w'1989 ryegukanwa n'umunyarwanda Omar Masumbuko. Naho mu mwaka w'1990 ryegukanwa n'ubundi n'umunyarwanda Faustin Mparabanyi. Guhera mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'2000 nta rushanwa ryongeye kuba. Mu mwaka w'2001 nibwo irushanwa ryakomeje, aho ryegukanwa n'ubundi n'umunyarwanda Bernard Nsengiyumva. Gukomeza no mu yindi myaka, abanyarwanda bakomeza guca agahigo mu kwegukana ibikombe bya Tour du Rwanda. Mu mwaka ushize wa 2023 Henoke Muri Burhan, umunya-Eritrea, niwe uherutse kwegukana irushanwa ry'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda. Uyu mwaka wa 2024 twese dutegereje uzaca agahigo mu kunyonga igare, ahatambika, ahamanuka n'ahazamuka, agasiga abandi akagera ku nsinzi. Hari utekereje? Jya muri comment utubwire niba hari utekereza, dutangire kogeza. Moise uko kuva yajya kuri 2 n'igice kimwe niwe wabashije gutwara. Iri rushanwa ryatangiye mu mwaka w'1988 riyobowe n'itsinda ryitwa Ferwasi Federation Rwanda Cycling. Dore uko gahunda iteye: tariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri ku cyumweru bazava kuri Beka Arena bagere kuri Convention Center mu birometero 18. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri ku wa mbere bazava i Muhanga bagere i Kibeho muri Nyaruguru mu birometero 130. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri ku wa kabiri bazava i Huye bagere i Rusizi mu birometero 141. Naho ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri ku wa gatatu bazava i Karongi bagere i Rubavu mu birometero 93. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri ku wa kane bazava i Musanze bagere mu Kinigi kwita izina Ingagi, aho ni muri Musanze n'ubundi mu birometero 140. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri ku wa gatanu bazava i Musanze bagere mu Kigali mu birometero 93. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri ku wa gatandatu bazava i Rukomo muri Nyagatare bagere i Kayonza mu birometero 158. Naho ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri ku cyumweru, ari nawo munsi wa nyuma w'irushanwa, bazazenguruka Kigali Convention Center Kacyiru mu birometero 73.
Aha birumvikana ko irushanwa rizamara iminsi 7 guhera ku itariki ya 18 kugeza kuri 25 z'ukwezi kwa kabiri muri 2024. Kanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana Tour du Rwanda, irushanwa ry'isiganwa ry'amagare mu Rwanda umunsi ku munsi aho waba uri hose bitakugoye kuri new updates. Ikipe ya Saudari Quick Step yegukanye agace ka mbere ka Tour du Rwanda 2024 kakiniwe kuri Beka Arena kugeza kuri Convention Center kuri iki cyumweru tariki ya 18 Gashyantare 2024. Iyi kipe yakoresheje iminota 20 n'amasegonda 32. Isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda rimaze kuba ikimenya bose mu bihe bitandukanye, ryagiye riba riherekejwe n'ibitaramo by'abahanzi mu rwego rwo gususurutsa abaturage bari babyitabiriye ndetse no gutanga ibyishimo ku baturage baba bari aho ngaho isiganwa risoreza. Iri siganwa ryitabirwa n'abakinnyi bavuye mu bihugu bitandukanye byose byo ku isi, aho rimara icyumweru rizenguruka ibice byose by'u Rwanda. Aka gace ka Team Time Trial gusiganwa n'ibihe ku makipe kashyizwemo bwa mbere muri Tour du Rwanda, ari nako kegukanwe na Saudari Quick Step mu rwego rwo kwitegura kwakira shampiyona y'isi y'amagare izaba muri 2025. Uyu muhanda Beka Arena kugeza kuri Kigali Convention Center wifashishijwe ni nawo uzifashishwa muri shampiyona y'isi. Jonathan Vaven ukinira ikipe ya Saudari Quick Step niwe wegukanye umwambaro w'umuhondo nk'uyoboye abandi ku rutonde rusange. Ni nyuma yaho ariwe wagejeje ipine bwa mbere mu murongo wo gusorezaho. Iri siganwa ryitabiriwe n'amakipe 19 agizwe n'abakinnyi 94. Ni mu gihe ikipe ya DSM Feminich Post NL Development Team iyo yamaze kwikura muri Tour du Rwanda 2024 kubera ko abakinnyi bayo barwaye hakabura bitabira. Mu mwaka wa 2019 Tour du Rwanda yavuye ku rwego rwa 2 n'ibice 2 ishyirwa kuri 2 n'igice kimwe y'amarushanwa ategurwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryo gukinwa mu magare UCI Union Cyclist International. Byatangijwe itariki 14 Mata mu mwaka wa 1900 i Paris mu Bufaransa. Umubirigi Jonathan Vaven w'imyaka 20 y'amavuko niwe wegukanye umwambaro w'umuhondo Yellow Jersey mu gace ka Team Time Trio. Abakinnyi b'u Rwanda batambukije ubutumwa bwa Gerayo Amahoro. Minisitiri wa Sport Aurore Mimosa Munyagazo yatangije ku mugaragaro Tour du Rwanda 2024. Ikipe y'u Rwanda irimo Samuel Niyonkuru, Eric Muhoza, Eric Manizabayo Masengesho na Didier Munyaneza. Na ikipe ya May All Star irimo Shemu Nsengiyumva, Jeremy Ngendahayo, Dawidi Theold Blay, Vyacheslav Chapokskayski na Shafik Mugalu. Dore uko buri kipe izajya ikina mu muhanda muri aya marushanwa. Mu gihe ikipe ihagurutse hari uko abakinnyi bakina bahanganye ariko badasiganwa. Ibi bikorwa mu buryo bubiri, harimo gukora umurongo umwe ugororotse single pass line. Hano umukinnyi uri imbere aba agomba kwihuta cyane ku buryo abandi bane bagendera ku muvuduko ariho. Icyo gihe iyo wa mukinnyi amaze kuruha asubira inyuma hakagira undi uyobora. Noneho wa wundi wari uri inyuma bakamurinda umuyaga, ubundi agafata akanya ko kuruhuka ariko batamusiga. Ibi bikunze gukorwa mu gihe abakinnyi bagihaguruka. Ubundi buryo bwa kabiri ni igihe abakinnyi bakora 200 iteganye, ubundi bagasiganwa ku muvuduko wo hejuru, ariko ibi bikorwa mu gihe abakinnyi benda gusoza. Muri iri rushanwa kandi turasanga umufatanyabikorwa Amstel, ikinyobwa gikunzwe na benshi mu Rwanda no hanze yarwo. Turasanga n'umuterankunga mukuru MTN Rwanda mu cyiciro cya Silver wa Tour du Rwanda. Aho kuwa 25 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka aribwo Ferguson na MTN bashyize umukono ku masezerano.
ni amasezerano azamara imyaka 2 aho MTN izajya ihemba umukinnyi mwiza w'umunyafurika. Agace amakipe asiganwa n'ibihe Team Time Trio gakinwa gute? Aka gace gakunze kuba mu masiganwa y'amagare amara umunsi urenze umwe. Muri aka gace buri kipe ihagurukira rimwe igakora intera yateganijwe, ubundi bakabara ibihe. Buri kipe ihagurutse bisaba ko abakinnyi bakoresha umuvuduko wabo wose ushoboka kandi badasiganwa. Aho bigoranye nuko muri buri gace habarwa ibihe by'umukinnyi ubanziriza uwa nyuma winjiye ku murongo muri buri kipe. Urugero, ikipe ihagurukanye abakinnyi 5, umukinnyi wa 4 ibihe yakoresheje nibyo bihabwa ikipe ye. Bivuze ko umukinnyi wa 5 niyo yagenda gahoro nta kibazo. Muri aka gace kakinwe i Kigali amakipe 19 yakinnye, buri kipe ifite abakinnyi 5 usibye Algeria ifite abakinnyi 4. Intsinzi ni ikintu kinezeza imitima ya benshi. Niyo mpamvu twese kuri uriya munsi wa 25 z'ukwezi kwa 2 twiteze ibizahabera. Ese irushanwa rizegukanwa nande? Ni umunyarwanda cyangwa umunyamahanga? Icyo usabwa no gukanda subscribe ku muyoboro wa YouTube New Updates. Niba utarayikanda unajye muri comment udusangize wowe ikipe uri guha amahirwe yo kuzegukanira irushanwa. Ikipe ya Total Energies yo mu Bufaransa yatangaje ko yiteguye kwitwara neza muri iri siganwa ni nyuma y'uko isoje imyiteguro kuri uyu wa gatandatu. Amakipe 19 yitabiriye isiganwa rya Tour du Rwanda 2024 n'aya ngaya. Harimo Israel Team, Total Energies, Politico Meta, Pioneer Goals WD. Aya ni UCI Pro Teams, icyiciro cy'amakipe akomeye. Hakazamo Java Innovatech, May All Star, Saudal Quickstep, Asana Kazakhstan Development Team, Lotto Destiny Development Team, Glupama FDL, Bike AD. Aya ni UCI Continental Teams. Naho amakipe y'ibihugu n'u Rwanda, Algeria, South Africa, Eritrea, Ethiopia, Italy, Mauritius. Naho amakipe y'ibihugu yishyize hamwe Mixed African Nations Team ni World Cycling Central Africa. Kwibutsa gukanda subscribe no kunzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bishya byasohotse bijye bikugeraho mu buryo bukoroheye ku muyoboro wa YouTube New Updates. Unakande like niba wakunze iki kiganiro. Unajye muri comment utubwire ikipe uha amahirwe muzo wumvise mu kiganiro. Mwari kumwe nanjye Bertrand, nawe utaha.